Zovem se Zijada Gosto, majka sam djeteta Mirze Goste sa cerebralnom paralizom. Mirza je rođen 27.9.2005. godine. Porod je protekao u redu, rođen je kao normalna beba. Da bi sa 3 mjeseca mi primijetili da Mirza ne drži pravilnu glavu i obraćali smo se da vidimo šta je. Pošto su nam ljekari rekli da je sve u redu, mi smo se tako vraćali kući da bi sa 7 mjeseci se ustanovilo da je on imao krvarenje na mozgu i da ima motoričkih problema. I tada kreće naša borba. Kad je trebao da sjedi, on nije mogao sjediti, a ne da puže, znači ništa to nije mogao. Pa nama kao roditeljima djeteta sa posebnim potrebama najveće poteškoće su nerazumijevanje društva. Nerazumijevanje društva i institucija. Na papiru oni nama sve divno, krasno, sve ima na papiru. Međutim, kad dođemo, tražimo naša prava, kad dođemo tražimo realizaciju naših prava, tu su uglavnom barijere. Kolica koja Mirza već treća kolica Mirza koristi, uglavnom ih mi kao roditelji morali smo sami nabaviti. I to je to nerazumijevanje društva. Odemo u grad, nisu nam svaka mjesta pristupačna. Znači uvijek moramo tražiti ona mjesta gdje može Mirza sa kolicima. Negdje su pločnici toliko visoki pa su auta parkirana na trotoare, pa su stepenice urađene, nema prilaza kolica. U gradu jako malo ima takvih riješenih prilaza. Imamo problema u gradu, mnogo problema imamo u gradu. Uglavnom u novim zgradama takvi problemi su riješeni. Kada krenemo u grad, znači moramo gledati, ne možemo svugdje otići. Jer imaju prepreke koje on ne može savladati sa kolicima ili nam mora neko pomoći. Trotoari su visoki, još su tu auta parkirana pa se moramo provlačiti. Tako da ima dosta prepreka. Problem nam predstavlja i kad sa školom idu u lutkarsko pozorište, tamo isto imaju stepenice i onda moramo uvijek nekoga moliti da nam pomogne da bi Mirza mogao kao i ostala djeca prisustvovati tim predstavama. Toaleti su svugdje standardni, znači rijetko se može naći da su prilagođeni. Sve ovo vrijeme koliko se borimo se sami. I to je poenta svega ovoga. Borimo se sami. Mislim da puno djece ovakve kao Mirza ima. Ta djeca su, nažalost, negdje tamo izolirana. Kad imate dijete sa poteškoćama, eto recimo u invalidskim kolicima, život je posvećen samo njemu, znači. Ko je za tebe najbolji fudbaler na svijetu? Kad je već imao 5 godina, mi smo vidjeli da Mirza je intelektualno zdravo dijete. I njegova defektolog nam je rekla da Mirza može i da mora da pohađa redovnu školu. Mi smo se, hvala Bogu, izborili. Izborili smo se da Mirza krene u školu. A kad smo krenuli u školu, direktor nam izašao u susret. Prvo je on išao u jednu malu školu, to je do 4 razreda. Kad je krenuo u 5. razred, škola je dosta nepristupačna za njega. Mislim, skroz nepristupačna. Ona ima više spratova, a lift nije postojao. Međutim, direktor se izborio i napravili su lift i to je za nas bilo olakšanje i velika radost jer moguće se i on sad kretati kao i ostala djeca. Inicijativa za izgradnju školskog lifta u osnovnoj školi Mustafa Ejubović Šeh Jujo postojala je dugi niz godina. Do sredstava bilo koje pomoći je teško bilo doći, tako da smo nailazili na mnoge prepreke, upućivali smo dopise mnogim institucijama, tražili sredstva od donatora, ali je tek ove školske godine uspjelo se doći do rješenja. I ovom prilikom zahvaljujem se, kao što smo i ranije se zahvalili, gradu Mostaru koji je izdvojio 56.000 maraka. Sad kad postoji lift u školi, Mirza već nema problema za praćenje nastave. Tako da je lift jako potreban i jako bitna stvar u svim školama, ne samo školama nego u svim institucijama.
najviše voliš kod svojih drugova? Ja sam Arnela Šeitanić, magistrica psihologije. Radim s Mirzom već 5 godina. 5 godina znači u osnovnom obrazovanju od 1. do 5. razreda. Mirza je znači dijete sa jednom fizičkom teškoćom. Mirza prati redovnu nastavu. Nastava mu je znači samo po količini i po obimu gradiva prilagođena. Mi smo jedina škola u kantonu koja je zapravo inkluzivna škola i koja prima djecu s teškoćama u razvoju, koja se prilagodila kako arhitektonski, tako i znači stručnim kadrom. Jedina škola koja je primila znači dodatno osoblje, mene kao Mirzinog asistenta, kao magistra psihologije, da radi sa Mirzom i da znači bude na raspolaganju njemu čitav nastavni proces. Zovem se Merima Derović, rođena sam 1991. Po rođenju mi je dijagnosticirana spina bifida, bolest koja utiče na kosti i nerve. Pokušat ću prepričati jedan moj obični dan koji počinje kao kod svih drugih, pretpostavljam. Gledanje u prepun ormar, a nikad ništa za obući. Moja percepcija svijeta se u potpunosti mijenja u trenutku izlaska iz stana. Onda nastupa moj drugi svijet, svijet obične djevojke u kolicima koji mnogima nije vidljiv. Život u invalidskim kolicima u Bosni i Hercegovini me primorava na borbu kretanja kroz svakodnevni život i ograničava spontanost u vezi svega što me okružuje. Evo jedan banalan primjer je dolazak u dom zdravlja koji mi je onemogućen zbog neadekvatnog prilaza. Prilaz i kulturnim institucijama, većini kulturnih institucija je skoro pa nemoguć. Kada želim da uđem u muzej, to obično moraju radnici muzejski da mi pomognu, što opet ugrožava moju samostalnost. Studentica sam Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odsjek za romanistiku. Ovaj fakultet sam izabrala pored ostalog jer je imao prilaz za invalidska kolica. Prinuđena sam da se prilagođavam. Cijeli moj život u kolicima je prilagođavanje. I to se prilagođavanje ocrtava u najbanalnijim životnim situacijama. Obični odlazak na fakultet ili na kafu pretvori se u herojski poduhvat. Infrastruktura grada, arhitektura većine objekata, prilaz preko ulica, neprilagođenost prilaza osobama s invaliditetom, sve su to izazovi s kojim se susrećem svakog dana. Bilo da se radi o običnim prodavnicama, pekarama ili o kulturnim i obrazovnim institucijama, vrata raznih objekata prečesto me tjeraju na još veće prilagođavanje. Iako često možete vidjeti da postoje rampe koje bi trebale da služe ljudima u invalidskim kolicima, te rampe nisu potrebljive i ne daju mi samostalnost za koju su i predviđene. Ta činjenica me uslovljava da biram mjesta na kojima ću kupovati, jesti, slušati muziku, obrazovati se i raditi sve ono što radi jedna mlada žena.
Bez obzira na prepreke, nemam namjeru svoj život ograničavati ni zaustavljati. Na osnovu onog što imam, radit ću ono što mogu. A trenutno je to prilagođavanje. Stvari koje se trebaju promijeniti u mojoj zemlji su mnogobrojne. Pomak ka lagodnijem životu je spor, ne samo za mene, nego i za sve građane. Zaključila bih ovu priču sa željom da se uloga onih koji se prilagođavaju promijeni. Voljela bi da se promijeni svijest onih koji donose odluke koje se tiču života ljudi u invalidskim kolicima. Pa djece u kolicima bi poboljšalo život, znači da imaju prilagođen pristup svim institucijama i da imaju mjesto negdje gdje će se družiti. Snalazimo se na razne načine. Uglavnom se snalazimo. Mirza, kada bi ti imao čarobni štapić, šta bi ti uradio sa tim štapićem? Šta bi ti sebi sve napravio? Kupio sebi kompjuter.